Ide duga. Igraj! Čuku! Ajme! Dobre! Čuku! Ajde! Toba! Čekaj. Čini first. Ne, moram ići. Tako, pušta. Mada, šire, Čine! Igraj samo, igraj! Tako! Bravo, Peštio! Bravo, Crni! Bravo, Maminjo, Adija ti je! Bravo! Bravo, čini! Dobro, ajde. Samo igra. Hey!
Mi smo znali da će utakmica biti teška, jer smo mi u dobrom nekom nizu. Dubrava koja nije dobro u nizu, ali individualno su dobri, pogotovo u tom veznom redu. I znali smo ako tu sredinu zatvorimo i po bokovima da puštamo jedan da tu osvajamo koridor, da ćemo imati dobre prilike kroz kontre i kasnije kroz igru, što se i ostvarilo. Jedino uvod utakmice smo se onako malo mislili da će oni igra sa 3 ili sa 4, na kraju su igrali sa 4, sve ono što smo pripremili to je tako dobro ispalo i na kraju uvjerljiva pobjeda. Dobro, prije svega moram čestitati ekipi Solina na pobjedi, na zasluženoj pobjedi. Moram se osvrnuti na naše primljene pogodke, da je to u nekim situacijama stvarno bilo iznenađujuće loše reakcije. Nije važno sad koga i kako, ali jednostavno nismo bili pravi u tim datim trenucima. Opet kod 0:0 imamo šansu i Brkljača i Ivanovića, nismo zabili, onda dobijemo dvije, rekao bi, smiješne situacije, odnosno dva smiješna gola. Prvi kao u futsalu na ostavljanje, a drugi vidjeli ste sve sami. Tako da izašli smo drugo poluvrijeme sa željom da damo gol. Imali smo stvarno dvije lijepe prigode isto Ivanovića, međutim nismo zabili i onda smo dobili opet jedan čudan gol, jedan koji nas je definitivno presjekao, ali opet probali smo se vaditi. Ja bih to rekao, mi igramo, imamo posjed, igramo lijepo, a protivnik zabija. Tako da ja bih rađe volio da i mi počnemo ružnije igrati, da pobjeđujemo i da skupljamo bodove.